नोंथांमोना बेरायनो गोसो दं नामा? बेरायनो गोसो दंब्ला बेरायनो हागोन बगामाथि दावराय जाहाराव। समायना रमायना मिथिंगाजों बुंफबनाय भुटान हादरजों नांजाबनानै थानाय लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा बगामाथि दावराय जाहाराव दान्दिसे सम गोजोननाय लानो हागोन। सारा आसाम रायजोआवनो बयजोंबो सिनायजानाय भारत भुटान सीमायाव थानाय तामुलपुर जिल्ला गरेस्वर हालामनि बेन्दोंआव थानाय बगामाथि दावराय जाहार लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो समायना रमायना मिथिंगाजों बुंफबनाय नुनो मोनगोन आरो ग्रीन ट्रेक एन्ड एडभेन्चारनि बानजायनायाव व्हाइट वाटार राफ्टिं, जिपलिं, जांगल ट्रेकिं, पेरासेलिं, केम्पिं, एयार राइफल शूटिं आरो लान्च ब्रेकफास्टनि अनगायैबो नांगौ बायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि जाग्रा मुवाबो मोननो हागोन बगामाथि दावराय जाहाराव लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव। बेजों लोगोसे भुटान हादोरनिफ्राय बोहैबोनाय हाजोनि दैजों बरनदि दैसानि दैयाव गोलोम बोथोरनि गोजोननाय लानो हागोन होननानै फोरमायदों। और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करना था, घूमने का बहुत अच्छा लगा। बहुत कम लोग एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट को ट्रैवल करते हैं, तो मैं गुवाहाटी से बोला कि कहीं घूमने चलते हैं। और एक्चुअली ये एरिया मुझे भी नोन नहीं था, बहुत अच्छा एरिया है ये बोगामाटी, बहुत अच्छा एरिया है। मतलब बोला यहाँ पे सेलिंग होता है, राफ्टिंग होता है, वो सब सुन के फिर वहाँ से लॉन्ग ड्राइव करके आया। रास्ते में व्यूज़ बहुत अच्छे मिले, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। अभी और भी आगे ट्रैवल करूँगा, नॉर्थ ईस्ट को और एक्सप्लोर करूँगा। इसलिए यहाँ पे भूटान क्या हाँ जिप लाइन भी अभी जिप लाइन करके हटे हैं। जिप लाइन भी बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अभी राफ्टिंग जा रहे हैं, 12 किलोमीटर्स का राफ्टिंग है, उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। मतलब यहाँ पे जो इन्होंने पैकेज वगैरह जो सिस्टम है बहुत सही है। मतलब एज कम्पेयर टू जितना मैंने घूमा वर्थ कंपाइलिंग है यहाँ पे पैकेज के हिसाब से। मतलब टूरिज़्म को और एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे आके, ऐसा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है यहाँ पे। मैं डॉक्टर भार्गवज्योति चौहरिया, मैं नेमकेयार शैक्षिक प्रतिष्ठाনৰ अध्यक्ष। আজি দেওবাৰ বুলি আমাৰ বগামাটিলৈ আহিলোঁ। এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে শেহতীয়াভাৱে যিটো ইকো টুৰিজমৰ ওপৰত যি ধৰণে জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাইছে, আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত যিটো সজাগতা বৃদ্ধি পাইছে, আমাৰ অসমত এই সজাগতা নাছিলে, কিন্তু এই শেহতীয়াভাৱে যিটো সজাগতা বৃদ্ধি পাইছে তাৰ ফলশ্ৰুতিত আমি বগামাটিৰ দৰে অনুষ্ঠান এটা গঢ় লৈ উঠিছে। ইয়াত দেখিছোঁ ইয়াত যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে আৰু ইয়াত আহি আজি দিনটো খুবেই ভাল লাগিলে। আমি যিটো যান জঁট আৰু যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজৰ পৰা আহোঁ, গোটেই দিনটো যদি অকণমান সময় পাৰ কৰিব পাৰে। আচলতে মই বহুত ভুল কৰিলোঁ, মই থকাকৈ আহিব লাগিছিলে, থকাকৈ আহিলে আৰু বেছি ভাল লাগিলে। পূৰ্ণ ডেকা দাদাই বৰ ধুনীয়াকৈ এইখিনি সৰঞ্জামখিনি কৰিছে। যিকোনো মই জাষ্ট এটা ফোন কৰিছিলোঁ, তেখেতে খুব ভালদৰে আমাক আনিছে আৰু বগামাটিৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰথমৰ পৰা খুব সহৃদৰে সহায় সহযোগ কৰি আহিছে। গতিকে যিটো আমি ইকো টুৰিজমৰ কথা আমি ভাবি আহিছোঁ, সঠিক অৰ্থত সঠিক ৰাস্তা দেখুৱাবলৈ, সঠিক পথ দেখুৱাবলৈ এওঁলোকে আচলতে সফল হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ যিবোৰ মানুহ আমাৰ বিশেষকৈ বন্ধ বুলি ক'লে উইকেণ্ডবোৰত আমি সাধাৰণতে শ্বিলঙলৈ গুচি যাওঁ, কিন্তু আমাৰ খুব নিলগতে আছে বগামাটিৰ ইমান ধুনীয়া জেগা। ইয়াত যিবোৰ এডভেঞ্চাৰ তেওঁলোকে যিবোৰ আমাৰ জীপ ৰাইডিং, জীপ আৰু তাৰপিছত আমি যিটো ৰাফটিঙৰ যিটো হোৱাইট ৱাটাৰ যিটো ৰাফটিং আমি সাধাৰণতে আগত ছিকিমত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, খুব ভালকৈ হৈছিলে। মানাহত আমি ভূটানৰ পানীৰ পৰা দেখিছোঁ, কিন্তু বগামাটিত তাতকৈ বেছি 7-8 কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈ খুব ভালকৈ এডভেঞ্চাৰ, যিসকলে এডভেঞ্চাৰ বিচাৰি থাকে, যিসকলৰ জীৱনত মানে খুব এটা এডভেঞ্চাৰ কৰিবলৈ মন গৈ থাকে, তাকে এইটো একদম ৰাইট চইচ। তেওঁলোকে ইয়াতে আহিব পাৰে আৰু মই খুব সুখী আৰু মোৰ আজি দিনটো খুব ভাল গ'ল। মই আকৌ আহিম আৰু মানে খুবেই ভাল লাগিছে বগামাটিৰ। আৰু বগামাটিৰ যিটো আতিথ্য সেইটো সঁচাকৈ মানিবলগীয়া। হয়, আজি দেওবাৰ বুলি ইয়াতে আহিলোঁ বগামাটিত এবাৰ চাই যাওঁ বুলি। আগতে শুনিছিলোঁ বহুত বেলেগ বেলেগ পৰ্যটক আহিছিলে, ইয়াতে দেখা পোৱা গৈছিলে, আমিও বহুত দেখা পালোঁ। তাৰপাছত দেখা পাইছোঁ যে বহুত ধুনীয়া ঠাই আৰু সেইকাৰণে আজি ইয়ালৈ আহিলোঁ। দেওবাৰৰ দিনটো উপভোগ কৰিলোঁ খুব ধুনীয়াকৈ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ দিনটো অতিবাহিত হ'ল আৰু আশা কৰোঁ যে আগলৈও আহিব পাৰোঁ ইয়ালৈ আৰু এনেধৰণে গোটেই দিনটো আমি উপভোগ কৰিব পাৰোঁ। জিপ লাইন মই আজি কৰা নাই, কিন্তু ভৱিষ্যতে আৰু পিছত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, আশা ৰাখিছোঁ। আৰু ৰাফটিঙো কৰা নাই আজি, কিন্তু পিছলৈ আৰু মানে প্ৰস্তুতি কৰি আহিলে তেতিয়া মানে আগলৈ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। हम लोग गुवाहाटी से आए हैं और मेरा भाई मतलब बाहर से आया, तो सोचा टूरिज़म के लिए मतलब कहाँ पे जाओ, तो इस बीच के बारे में मतलब पता चला यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। आपका यहाँ से आपका स्विमिंग करने से लेकर आपका रिवर राफ्टिंग से लेकर सब कुछ अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट है और प्राइस भी कम है।
आप आराम से आके यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे लोग फुल एक पैकेज का भी एक बंदोबस्त है, जिस पैकेज में आप लोग 2 डेज़ और 1 नाइट का स्टे भी कर सकते हैं। और बस यही सब है, बाकी बढ़िया है। टूरिज़्म के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। राफ्टिंग क्या आप लोग? नहीं, राफ्टिंग अभी मैं जा रहा हूँ करने के लिए। हाँ।